Mayong buntag, karong adlaw, mobiyahe na punta. Magmotor ta ron kay madto ta og Tagbilaran sa Dao Public Market. Kay mo palit ta og sudan, palit ta og isda. Sa makibaw po ta og pila na yung mga presyo sa isda ron karong tuiga. Bayabas tag 80, sweet mango 110. Tulingan 250, tulingan. Tamarong 200. So to ni dah ada? Anduhaw. Anduhaw 220. 180 ni bro, danggit. Bangos 180. Danggit sir. Danggit bener na. Yun nandiyan. Limpyo na. Kani, kani nga Tambak. Katambak 1 kilo. Direk ito. Di ba naman yung diwet? Eh, saya sudah nipis daw. Ano na nasa? Tabang pogol sir, rumpe. Lumpe? Ha? Rumpe tabang. Rumpe? Oh, 250 kilo na lamin so na dala. Kami ng tambak sa umulong ko ba? Sa bawon sir. Tulingan gagmay 180 o kana? Tunga anak teh. Tungara. Day tamarong nga rin 200. Nakon dili tamarong. Pila pa yung dako-dako nga tulingan teh? Ini 220. 220 na. Usa man ni usa yung dati kabangon. Tangigi pagpulisan. Ha? Tangigi pagpulisan na. Tangigi nga Siya, pagpulisan. Bangkunisa. Oh. Pila kilo? 240. 240. Pila kilo ano eh? 300 sir. 300. Usa to ni isda? Mulmol. Mulmol? Kani usa? Dalagang bukid Bilason ug danggit ko na. Pila ning dalagang bukid? 300. 300? Nasa aman. Kani? 250. 250? Sari-sari. Amo ni sari-sari. 250. Kani usa? Tuan, sunghan. Sungha? Sunghan. Sunghan? Pila man eh? Ini napang suka 280. 280? Pila kilo Bombay? 130? Ang 230? Ang luya? 120. Tilapia na eh, ma'am? Oh, tilapia. Pila kilo? 300. 300 eh? Tilapia dagko na. So may mga isda nyo? Kani pila kilo na? Ganda ka na, 400 ng patok. 400? Kasi nga isda? Patok. Patok? 400 kilo? Asa man ni sir? Kani ito kini? Ayan. Pila kilo na ibasahin tayo? 400 sir. 400? 400 ang pasayan. Ilang kilo ane? Ha? 100? Pila? 110 ang kilo? Pipino? Ane, Mumbai? 250. 250 ang Bombay na, di pariha. 230 sa Pikas. 150. Pila na isang bugkos batong? Kaya na. 150 na isa kaya nga 150 na din isa ka bugkos. Uy, minudo. O di, gamay dah. Pila na? 20? O, 30? O, na 30. Tara dyan? 120. Pila dyan? 120. 120 ang patatas. Pila yung bugkos sa gamungkay ta? Cheese. Tag-jess? Pila po yung kilo na, boss? Maya 450. 450 na? Oh. Kanang uban? Kani sunghan 400. 400 ang sunghan. Pila yung buto na ng sambuka po na na? Asa may mana? Ada yang utara murag di kaya murag duha sura na 2 kilo. Wala kabot. Kilo ra. Aga. Terus. Ila mas 500 ka pa. Dapat ikat-ikat tay. Agila? Beli kilo ni ma'am. 400. Nasa? Kani pasayan. 400 baht. Kere naman to kay 140 ra. Ano, milawon na labas tayo. Ito to na isa ma'am. Nanew. Mane? Nanew. Manew. Nanew. Na. Nanew 140. Beli kilo baboy boss. 280. 280. Saging tag 20 kilo.
Kamuti nga yelo, pagadian 40. Presyo sa buwan. Hawol-hawol. Hawal-hawal, sana. Okay na, pila kilo na? Dag 260? 260. 260? Oh. Pila pa ning durian, ma'am? 130. 130 ang kilo. Di pila pa yung kilo, ano yung usap, ano yung isa tinadtad? Kalimbagon. Salimbagon, di pila kilo? 280 pa. 280? Di pila kamates? 11 gramo. 11 gramo? Lima? Pila yung sibuyas tayo? Oh. 20 gramo? Ilang kilo ni Mumbai? Kaning ahos? 200 eh. Ang ahos? 150 ang ahos? Hindi pare presyo sa Bombay no, na ito 30, pwede 200. Ahos man, ito 150. Ang gana na? Ito na? Kape, 100. Saan naman itong napalit mo? Kay Ukay, sapatos. Isda mo ito doon, kay okay mo yung sapatos sa kay okay mo yung napalit. Doon namin napalit isda, ano sa tamarong na ito o tulingan no? Tulingan ya. May mangga, may kamay. O mga panakot. So uli na ta kay udto na para sudanon paniog paniudto.